Ke arah Dewan, pasangan pengantin yang segak lagi bergaya, yang cantik lagi menawan. Pasangan Ratu dan Raja Sehari, Siti Nurain Fatihah Sahabuddin. Anyway, we are all here now for the reception, and nikah was already done yesterday on 30th December 2017. So, before anything else, on behalf of the bride and the groom, I would like to thank you all for being with us today, especially for those who traveled many miles just to be with us. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce to you the bride and the groom, Mazni Dayana binti Abdul Noor and Muhammad Zaki Haziq bin Abu Bakar. Please, a round of applause. Tengah mempana si anak dara memakai lokek. Lokek tersangkut di hujung julai untuk majlis memotong kek. Jemput bangun kedua mempelai. Pada waktu pertama kali bertemu dengan Arif, hati Siti terdetik. Comelnya dia ni. Syahril said he's not interested in being friends. He doesn't want to be friends. He want to be my boyfriend. Kau lukis hidupku, kau hias hatiku, kau sambut cintaku, tulus ikhlas suci hatimu kasih. Kaulah segalanya yang menyinar hidupku kasih. Saya mampu hati lah. Saya mampu hati memang terbaik lah. Saya bagi grade, saya pencerah tau. Saya selalu bagi grade, saya bagi A+. Susah nak bagi A+. Kelas saya ramai yang dapat D, tapi hari ni dapat A+. Terima kasih.